sababu za Yesu kuzaliwa ndani ya nyumba ya ng'ombe. Rero gitangaje katika nyumba ya wageni, rero mu nzu y'abashitsi. Hospitali ilikuwa wapi? None ibitaro navyo vyari biri. Hakuna maternity zilikuwa pale. Na abavyanza bari hano. Mpaka yeye aende kuzaliwa kule. Maka we aje kuvukira mu kiraro cy'inka. Watoto wote waliozaliwa mbele yake walienda kwenye hori la ng'ombe. Abana bose bavutse imbere yiwe bavukiye mu kiraro cy'inka. Ejo. Wote walikuwa kwa hori la ng'ombe wote. Bose gani bavukiye hariya mu kiraro cy'inka. Sasa yeye kwa nini mpaka aende kwenye hori la ng'ombe? Kubera ikiwe maka yagiye hariya mu kiraro cy'inka. Ambapo kuna mavi ya ng'ombe, hariya amavi y'inka, kuna inzi, hariyo inzasi, kuna vimajani, hari ibyatsi bibi, kuna vidudu, hari bikoko bibi, kuna harufu, hari umunuko. Lakini akaenda mpaka kwenye hori la ng'ombe. Ariko we akagenda hariya mu kiraro cy'inka. Alikuwa kunyonya maziwa, yari kunywa amata y'inka. Byari bimeze gute? alikuwa na hamu ya nini? Yarafise inyota y'iki? Yesu naye huyu. Yesu nawe bana. Kama alikuwa anataka kuchunga ng'ombe, yaragiye kurinda inka, kuragira inka. kama alikosa pesa za kwenda maternity, babuze amahera yo kumutwara hariya mu bitaro, falume mwami kwenye hori la ng'ombe, mu bwato bw'iri inka. Soma Luka 2:7. Dusome muri Luka 2 ku murongo w'indwi. Sikia kama atasema nini hapa. Twumve naho ngo bavuga iki. Nani ameona? Ninde abonye? Luka 2:7. Luka 2 ku murongo w'indwi. Wanasemaje baba? Havuga gute? Kiswahili? Tutasoma kwa jina la Yesu. Ni kweli. Luka 2:7. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Ndio. Akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Eti akamzaa mtoto wa kiume, ngo aravyara umwana w'umuhungu, akamvika nguo za kitoto, ngo yamwambitse impuzu z'abana, na akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kandi baca bamuryamika mu bwato bw'uhira inka. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kitu cha kwanza kabisa, ikintu cha mbere kilichosababisha Yesu kwenda kuzaliwa katika hori la ng'ombe, cyatumye Yesu aza kuvukira mu kiraro cy'inka. Kwanza alikosa nafasi katika nyumba ya wageni. Ubwa mbere yabuze aharyama mu nzu y'abashitsi. Kule ambako walikuwa wanapangisha watu alikosa nafasi. Hariya abantu babashira bari babuze kibanza. Nyumba zote zilikuwa zimejaa. Inzu zose zari zuzuye. Ukiangalia Mathayo 8:20. Uravye Mathayo 8 ku murongo wa 20. Nitapenda msome pale. Ndabasaba msome hajahantu. Alikosa nafasi kwa sababu wageni walikuwa wengi sana. Yabuze kibanza kubera abashitsi bari benshi cyane. Guests zilikuwa zimejaa wageni wote mle. Ngo amahoteli yari yuzuye abashitsi. Kitu cha kwanza akakosa nafasi, ndio maana alienda kwenye hori la kulia ng'ombe. Ikintu cha mbere nuko yabuze ikibanza mu nzu z'abashitsi. Soma Mathayo 8:20 panasemaje? Some Mathayo 8 ku murongo wa 20. Yobo kwanza sauti. Mathayo 8:20. Au shetani ameiba. Wakati tunasema kitu nakuta hakipo, shetani anakuwa amebeba. Anasema kwamba Yesu 8:20. Yesu akamwambia, soma hapa, ipo hapa juu. Iko juu anaweza. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa anga wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pakulaza kichwa chake. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mbweha wana pango, imbwebwe zifise aho ziba, ndege zina viota, inyoni zifise ivyari, lakini mwana wa Adamu ariko umwana w'Imana hana nafasi ya kulaza kichwa. ntafise ahara arambika umusaya.
Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu alipoona makutano mengi alimfuata yamzunguka. Yesu amaze kubona abantu benshi bamuzunguka. Aliamuru kuvuka ngambo ya bahari. Yemeye kugenda arajabuka hakurya. Mwandishi mmoja akamwona akamfuata. Mwanahabari umwe yaramushikira aramubaza. Akasema Bwana, aravuga mimi nataka nikufuate kokote utakapokwenda. Je, ngomba kugupikira aho uzogenda hose? Yesu akamwangalia. Yesu aramuraba. Yesu akamwangalia. Akasema ndugu yangu, aravuga ati nshuti, unachokisema ni kizuri. Ichufuze ni chiki. Lakini sasa ariko mbweha wana pango ngo ibibweni. Uyu muntu Yesu yamwishuye. Aliangalia ndani mwake. Yaravye mu mutima. Huyu mtu anataka kunifuata. Uyu muntu ashaka kumwiriki. Ni sawa. Ni vyiza. Akaangalia araraba ndani mwake. Mutima we. Mbweha wamo. Ngo abona imbwebwe zirimo. Ndege zinapata nafasi ndani mwake. Inyoni zarose kibanza muri we. Akaona ndani yeye Yesu akaona kwamba mimi sina nafasi pale. Yesu abona ko je we atakibanza. Mwana wa Adamu hana hata pakulaza kichwa. Ngo umwana w'Imana abuze harambika umusaya. Kama huyu bwana alielewa sijui. Sinzi ko uyu mugabo yatahu. Sijui kama alielewa alivyomwambia Yesu. Sinzi ko yatahu ko Yesu yaramubwiye. Maana Yesu alikuwa na majibu kama ya mtu ambaye ni mtu ambaye kabisa ni msemeje, mtu ambaye kwa kwake kama mtu ambaye alikuwa anakosa hata heshima kwa watu. Ukuru Yesu yazavugaga ni Mungu mengo ni yubaha kama mkosa adabu moja hivi. Mungu nukubura indero kuntu. Mbweha wana pango. Ngo imbwebwe ndege wana viota. Ngo inyoni nazo. Lakini mwana wa Adamu ariko umwana w'Imana hana pakulaza kichwa. Nafisa harambika umusaya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Hekima ya Yesu. Ubwenge bw'Imana. Hekima ilikuwa nayo Yesu. Ubwenge Yesu yari. Watu walianza kumfikiria vingine. Abantu batanguye kumuyumvira. Wakaona labda ndani mwake ana kiburi. Bamubonye kumenya afise. Ndani yake hana heshima. Anafisa kuba. Lakini alikuwa ni mfalme wa falme. Ariko yari mwami w'abantu. Alikuwa na hekima ya kifalme ndani mwake. Afisa ubwenge bw'icyabi muri we. Alikuwa na maono mazuri ndani mwake. Afisa yishurirwa muri we. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndio maana Yesu anashindwa kuzaliwa ndani, anaangalia ndani mwetu hana nafasi. Nisho bituma Yesu araba mu mitima yacu agasanga nta kibanza afite. Kila mwaka unakuja tunasherehekea tarehe 25. Buri mwaka urahera tugahimbaza itariki 25 ambayo sisi tunasherehekea tujue imekuja namna gani. Twebwe tufagu guhimbaza tutazi ngo yaje gute. Bwana tumie sana. Yesu atubarire cyane. Ila Yesu atazaliwa tarehe 25. Ariko Yesu ntabwo yapfutse kuri iyi tariki 26. Oya ilikuwa ya mtu mwingine. Yari tariki yundi muntu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Sisi tukaona kwamba tuilete tumwabudu Kristo wetu. Twebwe tunatereka tuyiva niyo tariki kugira ngo duhimbaze Yesu. Iwe kumbukumbu kila mwaka. Kugira ngo kibicibutso buri mwaka. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Lakini sasa katika kumbukumbu zetu ariko rero mukwibuka kwacu tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Twibuka kufuka kwa Yesu. Lakini Yesu anatuangalia. Ariko Yesu anaturaba. Anasema anafuga. Ndege mbweha wana pango. Imbwebwe zifise aho ziba. Na ndege zina viota. Ninyoni nazo zifise. Lakini yeye hana nafasi hata kulaza kichwa chake. Ariko we nta afisa arabika umusaya. Ndani mwako hakuna nafasi. Mu mutima wawe muri wewe nta kibanza kidogo. Hiyo kama sababu kubwa ya Yesu kuzaliwa katika holi la ngome. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye Yesu avukira mu cyaro cyiza. Alikosa nafasi mahali pake. Icyambere yabuze ikibanza hajya mu nzu y'abashitsi. Pili, cyakabiri alijifanya maskini ili sisi tuwe matajiri mbele zake. Yigize umukene kugira ngo twebwe tube abatunzi imbere yiwe. Na huo ndio utajiri tunao kwa sasa. Kandi ubwo nibwo butunzi dufise ubu. Utumishi unao ni utajiri. Ubukozi bw'Imana ufise nibwo butunzi. Kumwamini Kristo ni utajiri. Kwizera Yesu Kristo ni ubutunzi. Na wewe haujifahamu jinsi ulivyo. Wewe usawa ushobora kubutita urukuri. Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga ngo mtu akiwa ndani yangu, umuntu Yesu ari muri na maneno yangu yakiwa ndani mwake, chochote atakachokiomba nitampa. Nzokimuha. Haleluya. Amina. Chochote atakachokiomba nitakifanya. Nzokikora. Kama hauna gari ni wewe mwenyewe unapenda. Kama hujapata gari ni mnafiti modoka leo unashaka wewe mwenyewe ni wewe utamshaka. Kama hauna ndege ni mnafisi ndege ni wewe mwenyewe. Ni wewe. Lakini nakwambia ariko nakubwira mtu akiwa ndani yangu, umuntu ari muri jewe, na maneno yangu yakiwa ndani mwake, ni jambo ryanje kama muri wewe, chochote atakachokiomba ikini chacha chosa zosaba nitampa. chanzo kimuha. Ni kweli si kweli? Ni vyasi. Lakini
yake. Ariko nituri muri we. Tuko hivi. Tuko hivi. Tumezuku. Lakini tungekaa hivi. Ariko twicaye kuno. Tukatulia ndani ya Yesu. Tukicara muri we. Tukakubali azaliwe ndani mwetu. Tukemera afukira muri twe. Tukaondoa ndege ndani yetu. Tubakura munyoni muri twebwe. Tukaondoa na vile vyote ambavyo ndani mwetu. Tubakura mu bintu byose biri muri twebwe. Wewe zikaondoka. Ibwenge zikagenda. Yote vikatoka. Byose bikagenda. Azaliwe ndani mwetu. Afukira muri twebwe. Chochote akachokiomba. Ikizosaba cyose. Sema akakifanya. Avuga ko azogikora. Na kati ya kuomba kwako na mugihe usenga kama itaje ko yote mu byifuzo byawe uwe na nukuu maandiko aliyosema uzoze uraba ijambo yavuze Yesu Yesu wewe usema kwamba mtu akiwa ndani wewe wavuze ngo umuntu yazo bari muri wewe maneno yako yakiwa ndani mwako kandi n'amajambo yawe akaba muri wewe chochote atakachokiomba icyaza gusaba cyose unasema utakifanya wavuze kuzogikora unasubiri nini sasa urindiriye iki none nifanyie kora rero atafanya azokora lakini ariko uwe ndani yake ube muri we sio kusema sema tu hapana kuvuga gusa uwe ndani yake ube muri we na maneno ya Mungu yale ndani mwako n'amajambo yiwe muri we alafu nenda ombe Mungu hanyuma ugende usenge Imana ataseuka Yesu ataonekana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ubuseruko muri Mana yumva mu burengero hari Mana yumva igatabara. Kezaho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mana ishimwe cyane. Hiyo ndio salamu ya pili. Hiyo ndio mambo ya kabiri. Sisi ni matajiri. Twebwe tuna batunzi. Tuna utajiri ambao hawezi kuelewa. Dufisa ubutunzi tudashobora gutahura. Wewe tu hawezi kujielewa. Wewe unashobora kwitahura. Lakini ukikaa ndani ya Kristo, ariko niyo waba uri muri Yesu, ukazama kabisa, ukababa utaona utajiri uliomo. Uzobona ubutunzi burimo. Haleluya. Haleluya. Yeye akifanya kuwa maskini, nyenamo yigize umukene, mpaka kazaliwa kwenye hori la ng'ombe, kugeza apfukira hali ambao pananuka, anuka, pana mavi ya ng'ombe, pana inzi, hari inzazi, kuna na chumvi huko, hari n'ibintu sijui na vinini viko huko, kuna n'ibintu akajifanya maskini. Wewe yigize umukene, kuliko kwenda maternity hospitalini, kuliko kwenda mu bitaro hari yeye akaja huko kwenye hori la ng'ombe, yeye ajana mu kiraro ili wewe uweze kuonekana wewe tajiri, kugira ngo wewe ushobore kubonekana kuri umuntu utunze. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haya mali yote tunaona hapa Marekani, haya mali yote tunaona, izi mali zose tubona hano muri Amerika ni ya kwetu, ni iwacu. mtu asifutishe, umuntu nagutegura, mtu asikogopeshe, umuntu nagutegura, mali ya kwako, ni ubutunzi bwawe, maana Mungu atupa vyote. kubera Imana yaduhaye byose, Ni sisi tu ni twebwe gusa. Freemason yeye, nyene bali watu Freemason, wa Freemason, abantu ba Freemason, yana kuambia utoe kafara, nyene kugira ngo utange ikimazi, kufika asubuhi kugeza mu anakuambia utakuwa tajiri, akugira ngo uzoba wabaye umutunzi. Yesu wetu naye Yesu wacu naye anasema hivi, avuga ngo mtu akiwa ndani yako umuntu niyo aba muri cye na maneno yangu akiwa ndani mwako, n'amajambo yanje akaba muri chochote atakachokiomba ikintu cyose azosaba na mimi nitamupa, nanje nzomuha. sitaua mtu, Sinzokwica umuntu akiomba tu asabye gusa nitamupa. cye nzomuha. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Wakina Yoshua waliomba Mungu, Yoshua waliomba Mungu, basavye Imana, jua likasimama. izuba rirahagarara. Kama ilikuwa saa 6 kabaki saa 6. Niba ari saa 6 yagumye ari saa 6. Kwa sababu ya nini? Kubera Walikuwa wamesimama. bari bahagaze. Yesu alikuwa amezaliwa ndani mwao. Yesu yari yavukiye muri bo, Wakamfungulia moyo, barugurura imitima Yesu yabo. akaleta kiti akakaa, Yesu azana intebe aricara, akasema jua aravuga ati wazuba simama, hagarara, hadi tumalize hawa wote, kugira ngo bose tuwamare, maadui wote tuwamalize, abasi bacu bose taki tubamare. usiku uingie, Simama kizuba giye jua kugira, simama. wazuba hagarara. Mungu Yesu akanyenyekea, Ngo Yesu acha bugufi, akasimamisha jua. arahagarika izuba. Tuko watu wakubwa. Turi abantu dukomeye. Niliambia watu wamoja hapa Narabwiye abantu bamwe hano Iowa, muri Iowa, nikawaambia ndugu zangu, ndababwira nshuti zanje, hizi gari zote mko nazo hapa aya magari yose mufise hano za kwangu, nizi wanje. zote hizi mnaona hapa, zote Aya yose mufise, aya mamodoka yose nayo gari zangu wanje, zote hizi. aba n'amagari yanje.
Uyu bwana na yuko na akili ya kamili. Uyu mugabo nawe magafite ubwenge bwo mu nkambi. Nikamwambia hujui. Mweni munsi. Unaweza ukalala, Urashobora kuvyuka, wewe utajiri, yama, uri umutunzi, fika asubuhi, ushitse mu gitondo, uko maskini. uri umukene. Mungu akahamishia kwa makimbilio. Imana yakirizi wanje. Niliposimama kumshukuru Mungu, nahagurutse nshima Imana kanisani, mu kanisa, hizo pesa zilikuja. Ngo amahera yaraje. Nikaenda kununua gari. Nshanza kugura imodoka. Nikamwambia nilibambiaje? Ndababwiye Hizi gari zote ni za kwangu. ndababwiye ati hari imodoka yose nayo wanje. Ile gari sio ya kwako, ni ya kwangu. Jire kujya imodoka ufise si wawe ni iwiwe. Ya kwako. Ya kwangu. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu anasema ya kwako kwa sababu anajua wewe sio mbele za Mungu. Avuze ko ari iwiwe kubera anazosimama ukuntu ahagaze Mungu akiwa ndani yako. umuntu ahagaze Mungu ndani akiwa ndani mwako. n'icamba canje Chochote tukifanya ikintu cyose cyose Imana nguzoshiraho mali tunayoyaona yote ngo imani zose tubona ya kwako, nizi wawe. wewe simama tu. Wewe hagarara. Hizi nyumba tunaona, Hizi nzu tubona, simama vizuri. uhagaze neza. Kesho hautapanga, ejo itakuwa ya kwako. Hizi zoba yiwawe. Kwa nini upange? Kubera iki Kila mwezi wanakusumbua kwa nini? buri kwezi ondoa vitu viko ndani ya maisha yako. wewe kuramo ibintu biri mu buzima bwawe. Zile mbaya ziondoke tu. Bitsiga mbwebwe zife. Alafu uombe Mungu. Hanyuma usenge Mungu atasimama. Imani izohagarara. Atakupa unachokiomba. Imani izokwishyusa. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Sisi ni matajiri. Twebwe turi abatunzi. Wa matajiri. Abatunzi b'abatunzi. Haleluya. Haleluya. Hatuwezi kulala na njaa. Ntabwo twashobora kurara inzara. Basi msisubuke maisha yenu. Ngo nimwite mtakula nini mtafanya? ngo muzogiki muzokwambara iki. Bwana anajua maisha yetu. Ariko Imana izi uko tubayeho. Kwa hivyo alijifanya maskini ili sisi tuwe matajiri. Rero wango yigize umukene kugira ngo twebwe tube abatunzi. Kutoka katika dhambi tukutuokoa sisi. Kuva mu byaha kugira ngo dukize twebwe. Yesu kuzaliwa kwa ajili yetu. Yesu kuvuka kugaci. Ni utajiri tosha kwa ajili yetu. Ni ubutunzi kuri twebwe. Na siku wale wajamaa watasema tulipe mambo aliyotufanyia mtoto wao ule Yesu. Wayahudi. Abayahudi ngo niyo bavuga ngo turihe kama sisi hatungekuwa Wayahudi wa kiroho. Yao tutara Abayahudi bo kunuka. Alafu aje kutulipisha renti zote ambazo Yesu atufanyia hapa. Hanyuma ngo baraza ngo baturishe renti. Hatungeweza kuzilipa. Ntabwo twashoboye kubiriha. Matendo makubwa aliyotufanyia Yesu. Ibikomeye Yesu adukorera. Jina maana anapita majina yote. Izina liruteni majina. Jina la ajabu. Izina ambalo haijawahi kupatikana. Izina litigeze kubaho. Na unapoomba Mungu, iyo usenge Imana, usimalize kwa jina la Mungu. Nuheze ngo kuizina kimana. Malize kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uheze kuizina rya Yesu. Alafu angalie matokeo yatakuwa namna gani. Hanyuma urabe icyo uzovanamwo. Hiyo ndio maana alikwenda kuzaliwa huko. Niyo mpamvu yagiye kuvukira hano. Ya tatu, cha gatatu, alizaliwa kwenye kisafina cha sanduku ya ng'ombe. Yavukiye mu bwato bw'inka. Kuzaliwa na kuwekwa humo. Aravuka avukira aho nyene. Maanisha ya kwamba kuna siku moja bisigura ko ari umunsi atakufa, azopfa na kuwekwa kwenye sanduku no gushigwa mu isanduku. Yani alitabiri kufa kwake. Rero ngo yariko aravuga ugufa kwiwe. Ya kwamba atazaliwa ko azovuka na kuwekwa kwenye sanduku la kifo no gushigwa mu isanduku y'urupfu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hiyo ilikuwa ndio sababu nyingine. Iyo yari mpamvu yindi. Kwamba atakufa, ko azopfa, anakuzikwa, hanyuma agahambwa. Luka 23:53 utaona pale. Luka 23:53 utaona. 53 alitabiri kifo chake. Yariko avuga ku rupfu rwiwe. Kuna siku atakufa, azopfa. Zile nguo za kitoto zile alivalizwa, hanyuma zika mpuzu ya bamwambitse z'abana zikafananishwa na sanda. zariko zigereranwa n'ijya mpuzu bambika umuntu yapfuye. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Na la nne, cha kane, alizaliwa humo katika sehemu chafu. yavukiye ahantu habi.
ili kuweza kuumba siku moja, ili kuweza kuumba siku moja, bivugwa ko umunsi umwe atachafuliwa na wenye dhambi, azokonorwa n'abanyabyaha, mpaka atapelekwa kwenye msalaba, maka asizwe ku msalaba. maana alikwenda pale sehemu chafu, kubera yagiye ahantu habi, sehemu ambayo kuna mavi na mambo mengine, ahantu hari amafi n'ibindi bintu, kwamba kuna siku atachafuliwa na dhambi za wanadamu, korera ari umunsi azokonorwa n'ibyaha by'abana b'abantu, ambao ni sisi, rero ni twebwe ambao tuliondolewa dhamini, twebwe twakuwe mu byaha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa maraso ya Yesu kwa kuzaliwa kwa Kristo, Yesu Kristo, kukufuka kwa Yesu Kristo, akatukomboa, aradukiza, ambaye ni nuru ya ulimwengu. niwe mucyo w'isi, Hatuko tena gizani, ntabwo turi mu mwijima, lakini watu wengi wanataka kurudi gizani. ariko abantu benshi bashaka gusubira mu mwijima, Kuona huu mwanga leo, ntibashaka kubona umucyo, wanatembea kwenye giza. bagendera mu Na mwijima, wakati tunapofanya dhambi, kandi mu gihe dukora ibyaha ina maana kwamba tumerudi tena kwenye giza, bisigura ko dusubiye mu mwijima, kitu ambacho peke yako umejipeleka huko. kandi niwe waba uba witwayeyo. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Na lingine Ikindi ilionyesha kuja kudharauliwa, nababwiye ukuntu gukozwe isoni ili sisi tuweze kupata heshima. nyene yakoze isoni kugira ngo twege turonke icyubahiro. Alipigwa, yarakubiswe, alitemewa mate, baramuvunya mate, msalabani, hajya ku musaraba, wakamzihaki, bamuvuga nabi, wakasema kama ni wewe mwana wa Mungu, baravuga ati wowe ni mbura umwana w'Imana, ujiondoe pale. wikura wana. Mungu aturumie sana. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Haleluya. Lakini mtu mmoja ambaye alikuwa msalabani, ariko umuntu umwe yari ku musaraba, upande wa kuume, mu ruhande rwo mukujyo, alikuwa anaitwa Stas. yitwa Stas. Akasema hivi, aravuga ngo, akamwekea ndugu yake, ahindukira mugenzi wewe we, hauna haki, wewe naambia gufisi, sisi tunastahili hukumu hii, twebwe iki kihano tubaduhaye cyane, lakini huyu ariko hajatenda dhambi hata moja, ntarakora n'icyaha kimwe. Akageuka akamwambia Yesu, nikumbuke katika ufalme wako. Arahinduka abwira Yesu, amubwira ati Yesu unyibuke mu bwami bwawe. Huyo mwizi usiniulize alitubu lini, usiniulize. Uyo ico gisuma ntumbaze ngo ciyange sangapi, Alibatizwa siku gani, usiniulize. yabatijwe ryari ntumbaze. Alikiri mbele za Yesu. We yaremeye. Ina maana ukikiri mbele za Yesu, ngo iyo umaze kwemera ukatubu dhambi zako vizuri, ukihana ibyaha byawe neza, ukaondoa vizuri, ukabikuraho byose neza, basi hawezi kuhesabu chochote kwa ajili yako. rero Yesu ntabwo ashobora kugucira urubanza na rumwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Alizaliwa humo, yapfukiye aho kwenye zizi la kondoo, kwenye zizi la kondoo na ng'ombe, mu kiraro cy'inka, kuonyesha kwamba yeye ni mchungaji, kwerekana ko wewe ari umwungere, ni mchungaji wa kondoo, ni umwungere w'intama. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Mchungaji wa kondoo anafia kwenye kondoo zake. Umwungere w'intama afana n'intama. Alitabiri ya kwamba yeye ni mchungaji, nyene ariko aravuga ko wewe ari umwungere, na ndio maana alitokea wachungaji wenzake, nicyo gituma habonetse abandi abungere, akatuma malaika, yatumye abamarayika wachungaji usiku, kubandi bungere wanalinda kondoo usiku, babarinda mwijoro, akawaambia nimewaletea habari njema, arababwira ati nabazaniye inkuru nziza, umezaliwa mwana, havutse umwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Nawaletea habari njema, nabazaniye inkuru nziza ya mchungaji mwenzenu y'umwungere mugenzi ambaye wanyu, amezaliwa kwa ajili yenu. yapfunze ku bwanyu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Wachungaji wakasimama, abungere barahaguruka, wakaenda kuona mchungaji mwenzao, baragenda kuraba umwungere mugenzi wabo, supervisor wa wachungaji. ngo umusupervisor w'abungere. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Jamani, hatuwezi kuvimaliza. ntabwo twashobora kubimara. Yesu ni mchungaji wa kondoo, ngo Yesu ni umwungere w'intama, sitapungukiwa na chochote, ntabwo tuzobura n'ikintu na kimwe. na Mungu atubariki. Mana iduheza kuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Labda yupo ambaye anataka anze mwaka wa kumkaribisha Yesu ndani ya maisha yake. Kama upo, nafasi ndio hii.
ukaja hapa mbele ukaombewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hayupo, namuita mchungaji kiongozi tuahirishe ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe.